Ngiyanivusela namhlanje ekuseni bantu abakethu egameni likaJesu. Ekukhulumeni kwami na uyiva le tone yami uyiva lokuthi angikajabuli bantu abakethu ngale ndlela umuntu la awa ngayo waphuma engathi emulweni waphuma ecocisane naNkulunkulu waphuma kulobudlelwane bebubuhle kangaka waze wawa ngisho nakuposition yebuNkulunkulu egameni likaJesu Mahubo 82 uthi nginitshela ngathi nani nibonkulunkulu but wawa umuntu ebuNkulunkulu wazaqaka phansi waqedze kwalahlekelwa likhaya lakhe kwabita waqoshwa kwaba buhlungu mani kwemuntu egameni likaJesu walahlekelwa ngisho nalokuba la kule presence yaNkulunkulu nje uNkulunkulu wahamba ubuyela ezwini ohlaya lapha because umuntu udecide kwethemba Sathane kunokuthi athembe yena kwaba buhlungu. So umuntu bantu abakethu ulahlekile. Ngeke ngakhuluma ke nani ngathi i-question yekuqala lengayidibanayo ku-Old Testament iku-Genesis 3 verse 9 ithi ukuphi Adam, bese ke i-question yekuqala lengiyithole ku-New Testament iku-Matthew 2 verse 2 lethi uphi lo lotelwe loyinkosi yemaJuda na egameni likaJesu. Yathi na ufunda incwadi ebaseRoma chapter 18 kuya ku-20 lapho kuvele kubhalwe lokuthi ngesono nje sinye one sa-Adam bantu bajeziswa ngekufa. Leso sono nje lasenda Adam, him and him alone, kwasi-affecta sonke, kwa-affecta every human being, ya-affecteka nakabi futhi ekutheni bawujeziswa ngekufa. Adam wavula ligede lelibi egameni likaJesu and ngeke ngimblame kangako Adam ngoba nami bengingakwenda. Uthi lomnye umlungu acocisana nesisebenzi sakhe sithi lesisebenzi anibheke nje nyalo sesiyafa sonke ngencane ngi-Adam nangu nevele nje ngitsheliwe bengingeke ngikwente lokwendiwa ngi-Adam. Uthi-ke lo mlungu lalela-ke ngilokutshela nawe bongakwenda lokhu, ungamsoli Adam, ungambeki icala Adam because i-curiosity ngiyo leli yamenda Adam wadla sithelo egameni likaJesu. Kwaphela inyanga letintathu letingu-4 letingu-6 wasuke lo mlungu wahamba wathi usaphuma nyalo usaya kulenye live utawuhamba nje 2 weeks i-fortnight wasitawuhamba 2 weeks but lo mlungu wathatha ligundwane walibeka la e-center yasekitchen walimbonya ngendishi. So umemeda-ke lesisebenzi sakhe lengephandle ukuthi awude la awuvele la ngekhathi sesiyahamba thina sitawuhamba 2 weeks sicela subone konke lakhaya konke nje lakhaya kubedela ukubi lokwendeka kodwa-ke ngicela kushiya munye umnyalo lotangilalela ungayigwabuli le ndishi le ngiyibeke la ungaqale uyigwabule ngiloko kuphela ngikusidala utongisidanga nembala umlungu wahamba laphela langa lecala lesibili esithathu lona nakangenela kitchen atophakela lenhlitiyo yakhe ithi ingabe kunoni lapha kuleya ndishi leya ingabe kuna yabona le curiosity yambulala vele manje uyafisa kumlalela boss kepha kunani lela ngingayigwabuli futhi utowathi ngani nabe ngigwabulile kwazi kuyophela aliviki kwabe kumala wathi angigwabula utawathi ngani singigwabulile nathi uyagwabula ligundwane ntwe lahamba nalihamba ligundwane abathi uyaligijimisa sithe liphunyulile phela. Asuka lapho uboss wabuya nakabuya boss wethembekile nawe sobhekisa inhloko phasi boss uyahamba uya ekitchen nathi yagwabula lona ugwabulile lona-ke vele sowugase kutshelwa vele ukuthi hamba wehlulekile kungihlonipha kancane umlungu abemfundisa lo ukuthi Adam lokwala kwena nawe wawungakwenda yiphi igundwane lana mfana awubenzi ngiyahlola hena-ke bengifundisa wena lesifundo lokuthi do not blame Adam ngoba nawe wawungakwenda egameni likaJesu. Ngeke-ke baseRoma 5 verse 18 kuya 20 athi ngesono sinye sa-Adam bantu bajeziswa ngekufa, ngesono sinye ngesento sinye lesilungile saJesu Kristu bonke bayakwendiwa belungelane naNkulunkulu.
egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Ngifuna kuvetela lokuthi egameni likaJesu umuntu ke wasewuphila esonweni. Ngisho ukuthi nangithi umuntu wasewuphila esonweni, ngisho ukuthi wasewuqala kudla umthumba wetingulube egameni likaJesu. Kuhle kwendvodza nelahleko lena namuhla sibanengi sisonke busy sifukuthana nemdumba wetingulube ngoba nasiqhubeka nalokudla isono sidla umdumba wetingulube egameni likaJesu. Ake ngigcine ke ngemphumela wekuwela esonweni, Genesis 3 kusuka ku14 kuya ku20. Yini umphumela ke walokuzilika kwemuntu? Namhlanje sikhuluma ngekubuyisana abantu abakethu, but kufanele ngicale ngendlulele kanje. Number 1, sono sase sihlala kumuntu saba yinsila yemuntu, njengoba namhlanje uye uthi awufuni kona ukuthi ikhanze sewonile, sono sanamathela umuntu. Number 2, butha emkhathini wemuntu nasathane base buba bunengi. Ngikho iBhayibheli lithi asibambene nenyama nengadi, kodwa silwa nemimoya, silwa nehlana inhlometikhali ukuze ntolwa nesitha senu lesingusathane. That is Efesos 6 verse 10 kuya ku18. Kuthiwa sitha sethu yena lo lesivale naye sayengana naye kudla sithelo, kepha iBhayibheli lithi sitha sethu ke namhlanje kuwa-ke solweni kwasibangela butho emkhathini wasathane. Namhlanje ngiko asi-atheka njalo. Number 3, kwase kwendeka-ke impilo legcwele buhlungu netinsizi nekugula. Impilo nje yethu igcwele buhlungu nje, everybody uyakhala, everybody unesizi, everybody unetinkinga. Le mpilo yaseyicala-ke kuba ngileyo ndlela leyo igcwale buhlungu. Number 4, kwase kucala-ke umshikashika wekufuna kuphathana emindenini. Nalona ufuna kuphatha phela lokwenziwa ngu-Eva kokujaka kodla sithelo kucala, kungolo lokubanga lokuthi lemigico ngoba nalona uva ngathi uhlakaniphile kunalo lomunye, nalona uva ngathi uhlala emindenini nje leminingi. Lokubanga lokuthi sikhulume ngabo forgiveness, ngilokuthi kude lofuna kuthoba abuye ngephasi abambe isigaba sekuthi kuze kube nekuphila la angitehliseke mina. Number 5, umhlaba wase uyaqalekiswa ngenxa ya-Adamu. Ngiko asathi-ke uNkulunkulu ku-Adamu, umhlaba-ke sowuqalekisiwe ngenxa yakho. Ngiko-ke umhlaba sowugcwele timpi, umhlaba ugcwele tifo, umhlaba ugcwele ama-pandemics. Umhlaba nje uyikhesi. Ngisho nalaphasi noma uthi uyalima kudla kuphumi kahle, insimu lenkulu ayikuniki kudla, ukhanze unemasimu langanani but inyango yakhe yintwi. Ngaloyo ukuthi umhlaba wase uyaqalekiswa egameni likaJesu. Number 6, wase uthi uNkulunkulu awusebenza madima ukuze uthole udla, futhi awusebenza madima nje uyophunyudwa kufa. Vele-ke nalakithi nje ngiyasebenza lana ngiyophunyudwa nge-60 years, ngoba lo 60 years wabekelwa lokuthi ingabe ngiyawufika yini 60 years. So ngiyophunyudwa kufa, indlela isho njalo. A lot of people abafiki ku-60 basuke banenhlanhla labafika ku-60. Ngiko incwadi yamaHubo 90 verse 10 ithi tinsuku temuntu tingu-70 years, angaze asuke-ke ku-70 kuya ku-80 kusuke sekuthi inhlupheko kuphela egameni likaJesu. Busisekani.